Srbija i Italija su države koje su posvećene boljoj sadašnjosti i izvesnijoj budućnosti svojih građana. I jedni i drugi imamo snažnu i realnu viziju napretka i saradnje. Stoga, mi smo veoma zahvalni Italiji i italijanskom narodu na snažnoj podršci koju nam pružaju na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Takođe, izuzetno smo zahvalni i italijanskom kontingentu u sastavu KFOR-a na odlučnoj zaštiti našeg naroda i naših spomenika i svetinja na Kosovu i Metohiji. Mislim da slobodno mogu da kažem da ima malo naroda na svetu prema kojima naši građani osjećaju toliku bliskost kao prema italijanskom. Zato bih, uz izraze dobrodošlice predsjedniku Mattarelli, želeo da istaknem želju da ova posjeta bude pokazatelj velikog prijateljstva i odličnih odnosa dve države. Italija je naš strateški partner i naš pouzdani prijatelj sa kojim smo mogli uvek potpuno otvoreno da razgovaramo i budite uvereni da će tako biti i ovaj put. Ovu posjetu smatramo i kao idealnu priliku da Italiju, našeg partnera, upoznamo sa našim viđenjem napretka evropskih integracija Srbije, kao i sa viđenjem nedavnih događaja u regionu.